دەمخۆش تەماشەوانین هێژا هەم بخێر هاتنە بەرنمەیەک نو یا باسی ڕۆژ و کوردستان بیستوش. ڕۆژهڵاتان ئاوین بووە دەڤەرە شەر و ئالۆزیên هەرێمی. هەروەها ئالیên ناونەتەوî بە ئاوەیەک ئاکتیڤ divan ئالۆزیان de rol dilêzin. Yek ji wan welatên ku bandora xwe di herêmê de herî bihêz hê Rûsya ye. Li gel rojnamevan hejarê şamil dê di tevera me ya duvem a basî roj de ji stûdyoya me ya dihokê em dê li ser hûrgiliyên siyaseta Rûsya li rojhilata navîn rawest. Li Tirkiye meydana xebatê ya Partiya Demokrasiya Gel her diçe tengavtir dibe. Qeyyûm li ser şarêdariyên girêdayî BDP û HDP û niha jî desteserkirina şarêdarên Diyarbekirê Gultank Şanak û Firat andı. Li gel parlamenterê HDP Adem Geverî ji stûdyoya me ji Ankarayê rewşa HDP a niha û helwesta wan biaxivin. Dem baş kek Adem tu bi xêr hatî bernameya basî roj a Kurdistan 24. Dem baş, dem wa bixêr be birêz batû. Kek Adem em ji desteserkirina birêvebirên HDP û DBP dest pê bikin. Berpirsên ve bi tohmeta piştgiriya terörîzmê tên desteserkirin. Berdevkên hikûmetê dibêjin ku girêdana wan bi rêxistinên terörîst ve heye. Helwesta we di wê babetê de çi ye? Belê heyf mixabin ku ewa îthamek qirêj û giran e ku li me tê kirin ku em wek partiyek em ê bêjin ku me demokrasî daye pêş xwe ji bo demokrasî wekevî edalet cîbicî bibe li Kurdistan û li Tirkiye siyasetê dikin. Em rûbirûyê vê îthamê hatin ku ev îtham bi rastî jî nayê qebûl kir. Wek hûn zanin ku bi salan e ku ev îthamene ji alî dewleta Tirk li siyaseta Kurd tê kirin, lê bixwe mecbûr man ev siyaseta ku bi navê em ê bijin terorê de hatine îtham kirin, van mihetab girtin. Wek hûn zanin ku 2013 jî ev îradeya ku îro bi navê HDP li parlamentoyê ye, bi piştgirî û alîkariya wan wek hûn zanin ku meseleya Kurdkêşeya Kurd bi astekê em ê bêjin dewletî bi destê hikûmetê mihetaba te girtin. Pêvajoya aştî çareserî bi PKK ra bi Birêz Öcalan re hate guftugû kirin bi aliyakariya HDP. Ji ber vê jî ev gotin ji ber tangasiya dewletê pêk tê, ji ber ku dewlet dixwaze pêşiya siyaseta sivîl bigire wan îthaman me dike, berî niha we tiştek got bi rastî ez digel ve min lê ez dixwazim sererast bikim jî. Zemîna siyaseta sivîl teng nebûye. Dewleta Tirk dixwaze ku zemîna siyaseta sivîl ji aliyê Kurdan ve aleyhî Kurdan ve teng bike. Ew tiştên ku îro tên serê me destgirtiya em destesergirtina em ê bijin şaredaran û sivîl nûnerê me siyasî û heta belkî îro û sibe jî girtina parlamenteran tê vê meعنî ku dewleta Tirk tiştê ku li hember PKK nikare dest bêxe, dixwaze li hember siyaseta Kurd ya sivîl ya demokratîk dest bêxe ku desteserî danê ser îradeya Gel ku ewa heftê Xizîranê yekê mijdarê ku ketibû parlamentoya Tirkiye ji bo aştî wekevî demokrasî. Birêz Geverî niha dozgerên ku dozê li dijî şaredariyên HDP, şaredarên HDP ve dikin dibêjin ku otomobîlên şaredariyên HDP di kolandina hendekan de hatine bikaranîn, ev ê yekî wekî tohmetekê li dijî şaredariyên HDP bikartîn. Belê rast e ev tuhmet berê niha da dihate kirin. Vek hûn zanin ku berê heftê Xizîranê dema ku pêvajoya aştî çareserî jî ew hendek hatibûne kulan û dihatine kulandin. Wê demê jî dewletê didît hinek alav dihatine bikar anîn. Lê ew alavên dihatine bikar anîn yan em ê bêjin bi zorî ji destê em ê bêjin karmendan hatin derxistin, yan jî ev alavên ku em ê bêjin tên bikar anîn wek hûn zanin ku ser navê şaredariyan qeydkirî nîne. Şaredarî wek kirê ji wan îstifade dike ku ew seyare, ew alavên ku em ê bêjin destê şexsan, malê şexsan e, bi şiklê dî jî dibe ku em ê bêjin hatibine destxistin ku hatibine bikar anîn. Ew tişt
جوار کو ان بجن یعنی تشتی نمیشونه ام بخواهی جخواه رد دکن لی و کن زانن کو پشتی 15 تیرمه حتی نها گلک امی بجن دولت ترک و حکومت AKP دست دانیه سر شخصان سر مال شخصان که در ناوان دا امی بجن کارمند خباتکار دولت هنه که پشکریا جماعت کریه که به تهمت ترور تینه بناو کرن لی حتی نها یک جوان جبون آوه که همی بجن وک مسئولک سیاسی نهاتیه گرتن پشکریا شهرداری مازن یا استانبول یا انقره یا ازمیر یا همو باجار اندن و کنزانن که پیش چاوی رایا گشتی دهاته کرن که رایا گشتی پیش آهده نهاجی هم دکارن لسر همی بجن مدیای دلیل آنجوه را ببینن که به دهان کنفرانسان به دهان همی بجن سازی و خبات به خواپیشاندان یا انجو چالاکین مدنی دا وان شهرداریان وان سیاسیین که ایرو دنو AKP دا سیاست دیدکن پشگیری دادن اوی جماعته اما حتی نه یک جوان جی جبر وان پشگیری این خواه نه تهمت لسروانه نه جهاتنه بنچاو کرن بله بگو من نها جعالیه دستلات و بریز گوری سیاستک لروجاوات بری و برن یعنی روجاوای ترکیه سیاستک دن لباکوری کردستانی تیری و برن انگو یاسا روی که ویل روجاوای ترکیه هیا و روی که ویجی لباکوری کردستانی هیا وکه هدفه یعنی شرمزار کرنا کریارین وها کل باکوری کردستانی بری و دیچن هون چه هلکفتنان ده پارلمنتوها ترکیه ده پیکتین نها ام ویجی سر راست بکن وک ام بیجن پارتی یک مخالف چالاکین مدنی ام ده ناو گلی خدا بکار پیکتینن ده ناو وان چالاکیان دا دبک و هنه کس به انسیاتیف آخو ام بیجن تشتین که ام بیجن تقابل شدت بکه بکار آنی بنجی نای به معنی که اوا تروره اوا پشکریا تروره و کنزانم که بریز دمرتاش بخواه جی ده جی رو جی بحث کرد اگر که وان شهرداریان بخواه یک قروش حتی ای رو راست وک پیشگیری دابه پککی که ام همو حاضرن که در که لهمبر دادگاه که ام جوه کاری خواهی پیروزی ام استفاده بکنن جبر ویجی دوی نقطه دا تو برین اگمتونه اما او باریدوخا روشا سیاسی روجلاتا ناوین جبر که تیک چو جبر که حکومت AKP جی حساب کتاب خدا تیک چو لسوریه لعراق دشهر همه بیجن روجاوا و موسلیدا مجبور اجبو که رای گشتی بخواپینه مانیپوله بکه و لسر همه بیجن سیاست کرداته دخوازه که ایرو هدفه جدنکلمی درخین اجبو که پیش روش بکاره دهل بجارتن یک پیش وقته سر بکوه همو گریدای وی گوهرین استراتژیک این روجلاتا ناوینن و کنزانن که او ایتامین ایرو لما دکرن لروسیا جد دکرن لإسرائیل جد دکرن حتی جار جار لحریم کردستان جد دکر اما ایرو تو میزه دکی لگل وان خوش بشه اما دماغ و کتا تنگاسی او گوهرینن که لباکور کردستان چید بن لسر وان دخوازه که سیاست دمکی بده پیشه خوش جبو که بکار حکومت خود سرپیان بگیره که آدم نها لعالیه کی بگمان دستلات دیاره گو دخوازه هدف قلس بکی هدف BDP لواز بکی لعالیه خدمت گزاریه ده دیاره کل باکور کردستانی خلق جی خابات شارداریین که دست HDP و BDP دبون گلکی نممنونه بله یعنی او ادعا دبک و راست به اگر که تقدیر خلکی به سران سر چوان ام مجبورن حسابی بدن گلی خواه گلی ما جبو که خدمت هم آنین اثر دستلاتی خصوصا جی و کنزانن که شهرداری نه دست پارتی هم HDP دانه دست DBP دانه او جی پیگیریه که HDP DBP بلا وی رخنه یا گلی محل بدوی برچا بگره لگور و دوی ما آقا گوهرین برسی وی خواه بده اگر نه ده هل بد ریا حساب پرسینا خلکی جی و کنزانن که ده دموکراسی دا بلیه هل بجارتنه ده هل بجارتنان ده هل بد دوی گلی ما تقدیر خودیسا پیشکش رای گشتی بکه اما ایرو ایتامین که لوان شهرداریان تیکرن باور بکن هموجی درون جبو که سیاست کرد بیخن تنگاسی وان ادعایان حکومت به دست خود لسر دادگاهان لسر حاکم ساوجیان فرض دکه که و کنزان 15 تیرمه حتی نها یک محکمه نکاره دجی حکومت بریارکی بده
چاوا کو 5 ماه 6 ماه برین ها سروکی DBP هاتا گرتن برز yüksel 5 ماه شون داجی به تثبیت کردن سوچه که دیسا هاتا بردان مادم و گرته بو و افترا لیدکر و ادگوت پشکریا ترور دکه چاوا دبکو د 5 ماه هندا او دوسیا پاکش درکت که هون مجبور مان بریز کاموران yüksel بردن جبر وی از دبیجم از نخوازم بکنم سپیکولاسیونان اما براستی جی 15 تیمه حتی نها حکومت نهشتیه که عدالت سر ریا حقی امی بیجن بریار خو بده که وکن زانن که حفته خزیران حتی نها جی حیف مخابن حکومت سیاسته که خاصمانه لهمبر سیاست و هدپی لهمبر مخالفت و هدپی دای پیشچاوی خو حتی هنک جاران خو ناگیره همو پارتی این کردان همو سازی این کردان وکن زانن آستنگی و امی بیجن تنگاسی زور زخته دده سروان مثلا ماموستا این مگرتن این که امی بیجن خودی سندیقا چما اوج کار آویتن چما سازی این سیویل دگره حتی که هم کارم بیجن پارتی اگ ما که وک امی بیجن وک پارتی کرد کتی ناسین پسکه نکاری لمانی سای تابل های خوصی روژان دال قاندی بگره چما پیکیل هم بروانجی هاتن غذب کنه هشتن سیاستی بکن دوی نقطه دا بلا حکومت برسی بده اگر که تنی او معامله لگل ما بکرن از باور دکیم که ممکنه که رای گشتی تقدیر بکوی سیاست اون بله که آدم بری دوسه هفتیان جوینا گشتی یا هدپی پیکات کو دوی جوینه ده یعنی بنگاه پیکانینا وی جوینه بخوشی لسر وی که بوگو نراحتیک ده بنگاه هدپی بخود جی هیا تا بخوشی ده هفته که ده من خوند کو تگوهن نراحتی هنه او دوی ام وان نراحتیان دناف هدپی ده گنگشه بک من بخوا دوی هفدیتنه دا نگوته بو نراحتیانه ما گوته بو دناو هدپی دا نرخاندن انجدا تین کرن از بخوا جی یک جوانم کوان نرخاندن انجدا ام براحتی دکارن دناو هدپی دا بکن و ام در وجه دکن جبون اوی جی او تثبیت این که مبری اینها به دهان جاران کرده بو که اینی تش دیسا جمعه ای رو وک رخنه معانی بو زمان لی حیف مخابن تابی که پشت جوینه هیوی دکر که او هفدیتن ده به ایلان کرن لی حیف مخابن که یعنی وان حوالان بلکه بری جوینه او پاروه کرن که او جبو سیاست جبو جدیت سیاست او تشتک سوک بود دوی نقطه دا هلبت جه کو داغیه کو هم تسلیم بکن کو برز دمیر تاش رخنه یک دجی دال مکر هر چه قاز انوک پیگرن جبر کو سیاست آمه حقوق آمه امی بیشن ناوی ما جدایه کو ام لگل هدف سیاست دکن اما دیسا جی جدیت سیاست و احتیاج دکه کو مرو رخنه خو به ریو ریباز حقوقی این پارتی مروانه بین زمان که تاوی ویجی به دهان جاران او رخنه مکرینه که او رخنه نوخایی این پارتی آمنه که نایوی معنی که پارتی آمن لهمبر وان گوتن این دولت وان ایتام این دولت همی بیجن که کتیه ری خلطه اما هلبت جبو که پارتی آمن سیاست اک دموکراتیک داره پیشی آمن براستی جی دوی نقطه دا براحتی دوی نرخاندن جی دوی که ماسی خلاتی جی بشیوه که امی بیجن مدنی دموکراتیک بینه زمان که به شکلی مجی او آنی زمان و هستا هدپی گریدای وان رخنه آنوی چی بی ایکوش آلیه رایا گشتیا کرتین نه ایکوش آلیه بگومان جالی حکومتی و بربه هدپی وچن ایکوش آلیه رایا گشتیا کرد و وک رخنه برانبری هدپتی نکرد یعنی برایز درمیر تاجی بحث کرد بری نها که وان روژن که امتیدا تنگ در باز دکن که او رخنه این که خلق لما دکن سر سران سر چوان خصوصا انجی دنگدارین ما مجبورن که وی رخنه لما بکن امجی مجبورن که وی رخنه پیشتا بگیرن که بکارن لسر وی سیاست آخوانیو بکن دوی نقطه دا تو پرسکریک تونه لی ایرو دولت حکومت نهایله که گلی ما رخنه ما بگیره که بکاره همه بیشن باندوره که سر مچه که امجی بکارن دوی زمین سیاسی دموکراتیک تا خلاتی شاشی خواه پیک بینن حیف مخابن ایرو پشتی هفته خزیران حتی نه هدپی نکاری سیاست دموکراتیک لپارلمنت رو بمشنه پارلمنت و سماعاتیه گرتن هدپی نکاری میتینگ خود داخویانی خواه بده
لورا پلیس و عسکرین دولت نهشتی ام دسکا کاندا وان داخو یانیان خوان میتینگ خو بکن نهشتنه ام گل خو روینن کو وان رخنه خو د قادان دا د سالون دا گهداری بکن کو ام بکارن و سیاست خو نو بکن خلاتی شاشی خو تلافی بکن الا بالله حتی ایرو کو تشتی کو مکری زیدتر جبو و بو کو ام پیشیا شر بگیرن حیف مخابن روزه دهان جنازتین دهان کس جوانتین کشتن کو بسادان جوه کن زانن کو کس و کار و گلی ما 7 سالی حتی 7 سالی هاتن قتل کردن جبو کو جنازیان راکن جبو کو وان دفن بکن جبو کو مقدوریت آن ام تلافی بکن ما سیاست هشتیه کو ام خدمت دکن جبر ویجی براستی جی هایا ما پیه رخنه این کو خلکی لمهنه لی جبو کو او رخنه جی خو بگیرن جی دولت نایل کو ام سیاست دموکراتیک ل باکور کردستانی ل ترکیه ام بمشینن سر سازی مدا دگره هاو سروکین ما هاو سروکین شاردارین ما دگره بنچاف دکه کو حتی نه یکی جی نهشتیه نکاریه دو مسه ما چار ما امه بیجن پیوی را خواه بینن جی دما کو ما هاو سروکک جبو سازیه خواه ما هلبجارت دو روشتون دا شه روشتون دا حیب مخابن یعنی دولت وان بنچاف دکه کو ایرو گلک باجار ما دمی بیجن نونر ما ده حوصه دانه یان بنچاف کرینه یان جی گرتینه کو هفسرو که متونه نه کو ام خبات خو سیاسی دموکراتیک بمشت که کادم دیناو هدف ده باندورک بهیز ا چپگرین ترکیه لگاوات پشتگیری جبو هدف یانجی جبو آلوزیان کل باکور کردستانی مروف ریاکسیونه کی ارینی امپاتیه کی جالی روجاوا و جبوی کردستانی نابین یعنی براستی خصوصا جبو چپا ترک ایک و دنوا هدفی دا از تولیوی تثبیت دینیم جبر کو از بخواجی راست کسی اینکو چپا ترک هاتنه یعنی کسی اینکو نکرد و همیان جی از یک و یک بوان را مسایی دکیم کو او جی بقاسم حساسن او جی بقاسم برخواددن جی حکاری بگره حتی استانبول کار و خبات سیاسی دمشینن گلک جارانجی و کنزانن کو ایرش لوانته کرن نکارن دسازین خود همه بیشن خبات خواب کن اما اگر که هم وقت رایا گشتی ها ترکیه هم بیشن اجی تولیوه دبم حیف مخابن رایا گشتی ها ترکیه ایکو لیبرال ایکو دموکرات خصوصا ایکو زیدتر مجی علاقه دارد که رایا اسلامی محافظاکار حتی نا یک جوان لهمبر وان کرن انخرابی حکومت دنگی خانه درخستیه چالاکی یک مدنی پکنهانیه داخویانی یک ندایه و کنزانن که چند روشنبیر هبون که او روشنبیر این که همه بیشتر زیدتر لیبرال سوسیال دموکرات هنک جوانج اسلامی بون جبر داخویانی این خواه نویس این خواه هاتن گرتن و هنک جوان هاتن بنچاو کرن هنک جوانج جی کار هاتن دور خستن و پیتر رایا گشتی ها ترکی حتی نا لسر دموکراسی عدالت پیشی ها و ظلما دولت نگرد برتای که خواه پیشان شانی نداشت بر بیجی امجی دلگران خمگینن مند خواست جواکا ترکیه دموکراتیک دوی نقطه دا هم کردان تنی بیلن هم جیوه ظلما دولت چاوی خواهی بگیرن اما وی کنزانن که از لومج خلکیش ناکم 15 تیرمه حتی نا دولت به دست حکومت AKP لخلکی هاتیه غضبه حیف مخابن تاریخ ترکیه دا اوقاز انسان جکار نهاتمونه دور خستن اوقاز انسان نهاتمون بنچاو کرن و حتی انسان این که هاتن قتل کرن هنک جوان نکارین جنازه خواه راکن مال باتیوان یعنی جبر ویجی تشتین سوسره چه دبن یعنی که از بیجن بیلومه تشتی که ایرو لسوریه چه دبه که سبب اوه که همه بیجن ظلمه اسده جبون اوهجی گلک دولتان تدخل و شهر ناخواهی سوریه کرن گلک سازی گلک ریخستن جی دناوی شهردان جبو که ملت ظلمه خلاص ببه لی ترکیه عینی او تشتی کرن اما حتی نه دولته که نه جی ریخستن اک ناو دولتی حتی نه تدخل و سیاست دولت یا لسه تند تجی آوا کریه نکر جبون اوهجی حیب مخابن ایرو گلی کرد مایه تنه لی وی کنزانن که گلی کرد نه ایرو به دهان سالانه تنه و برخواده ده جبو حقی خواهی دست بخواه انشاءالله نهاشون دا جده برخواده که کادم روشا ترکیه یا هایی باوریا و بسیاستا لگال لواز و قلسکریه یعنی و کنزانن که ما
جبر کو حکومت لگل پککی به نابنکاری هدف دانستاندن یک دیپلماتیک جبو چارەساری آشتیانه دا بو پیشی خو مجد خاص ام پشگیری بدن و سیاست دولت ام کتن هلبجارتنان ام کتن پارلمانتوی هگر وکون زانن به راستیش حتی ایرو دولت ترک گوهرین یک یاسایی نکریه که باوریام اجرات دولت بی که امجی راحتی بکارن سیاست سیویل دموکراتیک باوریا خو ببینن اما ایرو تشتی که مدید ایدی بو سبب وی باوریام حال حاضر سیاست دموکراتیک و خصوصا دنوا پارلمانتوی دا نمایه اما جبر که دولت ظلم زورداری مدلد که جبو که ملت من مقدور نبه که او اراده ملت من تسلیم مکری ام سر پیان بگرن ام برخواد دم جبو که سیاست سیویل تیک نچه اگر که وها بچه حیف مقابل نفشین پیمه که ایدی نممکنه که باوری خود سیاست سیویل بینن جبو که مسئله کرد به آشتیانه چاره سر ببه اما ام وک ام بیشن سیاست مدارین کرد که به دهان سالانه تجربه که ماینده لگلمه ام وی باورینه که ام به حماست به حسیات نکارن حرکت بکن ام مجبورن که رئالیست بن حتی که درفت سیاست سیویل هبه ذره مسخاجی بمینه هلبت امی وی ریدن پیشی آخوه و کنزانن که ایرو دیپلوماسی دنیای دا گل کرد گلک پیش بچون خصوصا باشور و روژاوای کردستان او سیاست سیویل و پشت ویجی دیپلوماسی خورد لگل دولت هاوردور هاته مشاندن حتی نقطه که من انجام یک باش دست خست جبر ویجی ایرو نجبو خاطر AKP نجبو خاطر ماینا پارلمانت ترکیه جبو خاطر دیپلوماسی دنیای هلبت سیاست سیویل دوی هم سر پیان بگرن اما جبو لازم نینه ایلا مجبور محکوم پارلمانت ترکیه بن ری باز آلترناتیو زیدنه بله چه متودین سیویل دموکراتیک دکارن ری لبر تفگرا کرد کیشیا کرد دوزا روایا کرد لباکوری کردستانی ببخشه من باش فهم نه که دکاری دوباره بکی برسان برز گوری چی متودین سیویل دموکراتیک دکارن ری وکن تگو آلترناتیو هنه او آلترناتیو چنه ماموستا ایرو جبر کو روشه که خراب دنه تند توجی اساسه شهر پوچون دنابرا دولت و ترک پککی دا پیکتین دنگ سیاست سیویل نمایه لیوه کن زانن هگر کو شانس درفت به داین کو به تند توجی روشه که آرام درکه و پیشی آمه از باور دکیم کو چاو هفته خزیرانی ما اثبات کرد کو سیاست سیویل دکاره سرکفتن این مازن دست بگه دکاره هم دستکفت آنجی پی خدا بینه از این روجبه باوری ما سیاست سیویل ممکنه که چاره سریه که آشتیانه دیسا بیگ بینه دولت ترک مجبور بکه که حقوق کردان بناسه هبونا کردان بناسه اما نه تنه لباکوری کردستانی نهار توایی روجلات ناوین و تند توجی شدت و شر سردسته جبر ویجی تو پارچه که کردستانی سیاست سیویل ایرو نکاره خواه سر پیان بگیره اجبر ویجی نکارم از به هیویدار به خوشی از پسنی همه بیشن سیاست سیویل بدم اما باوری هم اوه که جبو کردان خصوصا جی لروجلات ناوین ریا تکانه سیاست سیویله لی هلبت هگر که لهمبر گل کرد ایرش یک مازن چه به جبو جان و جسد کردان تیک ببین جبو که مال کردان قزنج کردان تیک ببین هلبت گلی کرجی دکاره به شکلی که پاراستن آخوا پیک بینه جبو ویجی سری ریندم بده اما از وک کس یک سیاست مدار قناعت همه اوه که لباکور کردستان هگر که امرگل گلی خواه به هوره بکارن به اصرار و سیاست سیویل بمشینن همه انجام اکی دست بیخ برز گوری دی چرچوایا وان تسبیتین داوی گوته دانین ده هر وها دقادا ناونتویی دی جی باندورک لسر ترکیه هیا کو خواه گریدایی تفگرا سیویل دموکراتیک یا کرد نرم بکی ترکیه پشتی پازدهی ترمهی حتی ایرو وان داخوازیان دی پراتیک دی بجه ناینه لی او باندور هر بردوام دکی الگورا باوریا و او باندور دی تسیرا خو لسر ترکیه بکی کو سیاست خو لباکور کردستانی گریدایی تفگرا سیویل دموکراتیک کرد نرمتر بکی بله باوریا مهیه
او روشا ایرو که هم تدا روشا که براستی چکریه روشا که سونیه به دست حکومت AKP خصوصا به دست طایب اردوان هاتیه چکرن جبر کو هبونا و اقتدار او تک چویه جبر کو و کنزانن کو هنک حساب و پلان و هنه بخواد خوازه به سروکه که به آلترناتیو لترکی اگر کو و کنزانن کو بتوین پارتی و سازی و ریخستن ترکی بارا پتر زیدتر باوری آوان و هیا کو سیستمک دموکراتیک آوا ببه مسئله کرد مسئله علویان مسئله دینداران مسئله دموکراسی به ریو بازین آشتیانه لپارلمنت رو بیچاره سرکن جبر ویجی کسی جمع جدا نا آخوه نا فکره اما حیب مخابن 15 تیرمه خصوصا حتی نها داربه یا تشابیس داربه لشکری بو هنجر دست AKP دا جبو کو دموکراسی تک ببه جبو کو یاسا و قانون حقوق ناودولتی و ین دموکراتیک تک ببه حتی کو بکاره خو سر پیان بگیره لی رایا گشتی جی از باور دکن کو پید زانه اما دترسه کو لهم بروی درکوه رایا ناو نتوی و باشت زانه و باشت خوینه جبر ویجی ای رو حتی نها کسی که سیاست طایب اردوغان مشروع نکریه پشگیری ندایه و سیاست دولت ترکیه ناوخواهی که دمشینه لسر تندو تجی جبر ویجی از باور دکن کو روشا مسول روشا سوریه اگر که آرام ببه ده زور و زختی هیز ناودولتی لسر حکومت AKP دی زیده تر به بله گلکی سپاس بریز آدم گوری پارلمنتری HDP گو جست دیامه انقره لگلمه هم سپاس کن شواوه بخیر به تماشاوان این هشتا پشتی بیندانلکی کرد دیسه ام لگلیم جارك دين سلاف تماشوان هيجا لقال روجناموان هجار شامل ام دي لقال لسر سياسة روسيا يارين كو روسيا لروجلاتا نافين بيكتيني بهرقليين وي باخفن سلاف كك هجار تبخير هاتي برنامه باسي روجا كردستان 24 سرچاوا كك باتون از پرکه خوش بوم کو هم برا ایرو من وقفاندن لی براستیجی ایرو دیلمه شویتیه قهرمان کردستانی حوالی می هجا دکتر سلیمان سعید چریکویا شهید بو ام هر تیم دکتر سلیمان بیره خواده کک هجار آگاهدارین هری داوین گو کردستان 24 بلاف کری آگاهداریا هری داوی گو کتی دسته کردستان 24 دجی او بوکو دکتر سعید شهید نبویه فونکسیونین وی میجی راوستیانه لی دلیوی هین لیه دخه او داخویانی جعالی نخوشخانه لشکریه کوبلنز و هات دیار کرن او دمالپره کردستان 24 نت دجی هات وشانده خوده بکه خوده بکه خوده بکه کک هجار امجور دست پی بکن خبرن باش هیوی خبرن باشن بله کک هجار امجور دست پی بکن روسیا ده هرمی ده روجلاتان آوین ده خودی رولکی گلکی بباندوره لی او یک ده اپراسیونا مسئولی ده خویا ناکی گلو تسبیتین ته دوی بابتی ده چینه از نوچه این داوی دست بکن چاوا اپراسیون مسئولی دست بکر پوتین سرکومار روسیا فدراسیون روسیا تلفن کر سرک عراقی و پشکرتی خواده جبو اپراسیونه اف یک لی مسئله که پر گرین که بابت که پر گرین که روسیا bu çar cavan sekiniya û dixaze ku sekiniya ku
Amerika û hevalbendên wî kengê Musul bombabaran kirin. Ji ber ku Rusya piştî bombabaran kirdinê Musulê eseyî Helebê bombabaran bike. Êsta niha hêzên navneteweyî derfet nadin Rusya ku Rusya bi rastî jî êrişekî mezin hemberê Helebê bike dê bîrave çendekî berî Rusya bombardıman çêkiribû derdorê Helebê bertekekî reaksiyonekî pir mezin ji aliyê navneteweyî stend. Na meseleyê Musulê Raqqayê hevdûra girêdayî ye. Siyasetê Rusya nikare planek çêke li rojhilata navîn li Iraqê û Sûriye lê hêzê wî heye ku plana xerab bike. Ev hêz li Rusya'da heye. Niha em mesela aliyê Sûriye binêrin li çend roj berî bawerkim duhî bû Amerîka daxuyanî da ser Raqqa got ku em Kurda tevlî operasyona Raqqa bikin û Wezîrê Beravanî Amerîka jî daxuyanî da ku çend hefte şûn da em êrişî Raqqayê bikin. Ev helbet ki xweşê ne Türkiye hat ne xweşê Rusya hat. Rusya bi rastî jî li heremê de statûkoparêst e. Kî statûkoyê dişkîne? Statûkoyê dişkîne ev Amerîkaya yek jî hêzên Kurdin. Ji ber vê yekî tu cara berjevendiyê Amerîka û berjevendiyê Kurdan bibexşînin berjevendiyê Rusya û berjevendiyê Kurdan hevdû nagre. Heftayê hejar li heremê de spekülasyonên wisa hene ku Komara İslamiya İranê dixwaze heta behra spî heta deryaya spî hilala şîa dêne û Rusya di têkiliyên gelekî nêzik li gel Sûriye û İranê de heremê de tevdigerê. Pirsekî wisa tê bîra miro. Gelo Rusya ji bo berjevendiyekî wisa tevdigerê ya ku ji aliyê İran û Sûriyeyê ve tê birê vebirin yan berjevendiyên xwe di heremê de dixwaze bi şêweyekî bisepêne. Helbet çend dane henin. Helbet ki Rusya nixwaze ku ev xettê petrolê, ev xettê gazê enerjiyê bi destê Sunniyen be. Li rojhilata navîn Amerîka, Rusya û borînin Rusya hevabendê hêzên rejimên Şianin. Hêzên Şia biçekî hemberî Amerîkanın niha. Pir hêzên Sunni gel Amerîkanın. Elbette ki ev sebeb, ev sedem heye û sedemekî xurt e Rusya helbet dixwaze ku ev xettê enerjî heta deryayê bin destê Şiiyan da bimîne, bin destê bin bandorê İranê de bimîne, bin destê Sûriye'de bimîne. Rusya üse dixwaze lê hemû hereket, hemû bizavên Rusya jêre negiriye dahiye. Berjevendiyên Rusya cuda cuda ji herin hereme. Meselen car carana Rusya Türkiye re tekildarî dike, car carana em dibînin ku navbeyne Türkiye û Rusya ne baş e. Lê bi giştê em ê mêze bikin, Rusya dixwaze ku Türkiye çi gastkare ji Amerîka û Rojava dûr bixe. Yek armancı Rusya jî ev e. Belê, bi rêz hejarê şamil Rusya, İran, Sûriye. Gelo ev bereyeke demkiye, ango
hevgirtinekî stratejîk e tu çawa dine? Na dê bîrave çend sal berî bawer dikim 2 sal berî evekî hevalbendiyên leşkerî derketibû holê Türkiye, Rusya, İran, Irak. Vana bawer dikim li Baxdadê vana hev dîtin çêkiribûn û xastibûn hêzên leşkerî ava bikin. Nêzik bûna Rusya İran ra stratejik e. Hevalbendiyê Rusya li Irak re jî bawer bikim stratejik bibe. Kîngê Irak sê beş bibe bervî vî diçe Irakê Şîî bin bandorê İranî bimîne û bibe müttefikê stratejik yê Rusya. Lê şansekî tune ku Rusya û Türkiye bibin hevalbendê stratejik. Tekliyen taktikî mümkün e berdevam jî dike, tekliyen eskerî jî mümkün e, aborî her vekî din. Lê Türkiye jî her tim navbeyna Rojava û Rusya bilêze. Ez ihtimal nadim ku navbeyna Rusya û Türkiye hevalbendiyekî stratejik pêk vere. Belê berî çendîn rojan di medya Rusî de derket ku Rusya li aliyekî bi peyê dere têkiliyê wê nagermin, li aliyekî din jî diwarê istihbaratî de agahdarî navbeyna Rusya û Türkiye de birêve diç. Rusya çend mehe Türkiye'ye peywendiyekî baştaniye. Peyvendiye lê Rusya Türkiye'ye pır bir ihtiyat nezikti be. Mesela berî ev krizi balafirê navbeyna Rusya û Türkiye bêvîze hatın çûyîn hebû. Mesela Erdoğan lavayî jî kir, rica kir Putin em carekî din ev bikin, bêvîze verin herin. Putin kabul nekir. Yani Putin jî, Rusya jî bu ihtiyat nêzik dibin Türkiye. Lê dixwazin siyasetê hemberî Amerika'da istifade bikin, Türkiye istifade bikin. Evê dixwaze. Helbet ki tekliye istihbarî, eskerî, ekonomik navbeyne Türkiye û Rusya her tim hebe. Helbet tekliye Rusya û Kurdan re YPG re her tim hebe. Rusya jî evê dibêje. Rusya dibêje ku berjevendiyê me netewî heye. Em berjevendiyê xwe netewî nikarin esîrî Kurda bikin ya jî esîrî Rusa bikin. Eger berjevendiyê me telep dike ku em Kurda re peywendê dayinin, em Kurda re peywendê datînin. Eger pêwîst dike em Tirka re peywendê dayinin, em Tirka re peywendê dayinin. Rusya heta ku Daesh levaz bibe, heta ki Daesh ji rojevê derkeve, Rusya hevaltiyê hevalbendiyê Kurda re berdevam bike û alîkarî jî bike. Ev mümkün e üse jî bibe. Kengê Daesh levaz bû rojevê derket, hevalbendiyê Rusya û Kurda re jî levaz bibe û têk bibe. Rusya pır ev mêze dike, pır pragmatik mêze dike. Mesela dêbîra ve kengê Seddam, diktatörê Seddam, xunxar, bin êrişa Amerika'da bu her zêde Rusya piştevanî Seddam ra dida. Başa em niha dibînin ku Rusya Herêma Kurdistanê jî tekliye baştaniye mecbur bûye. Berjevendiyên ekonomik, siyasî mecbur dike Rusya ku teklî dayına Herêma Kurdistanê re. Rusya, Suriye jî revş aynen üse bibe, Rusya statüko perest e, Rusya dixwaze ku Suriye parça nabe, lê planê li Rojhilata navê ne Rusya çêdike, Amerika û Rojava çêdike, Rusya jî mecbur bimîne plan û encam kabul bike û Kurdara tekiliyê dayne.
روسیا مجبور ببه روسیا گوری پیواژو حرکت دیکه رفش اسایل نها سیاست روسیا دا روسیا نخوازه مرکز ناوند هلوشاندن سوریه ببه روسیا او انالیست روسیا پر baştızanın ku edi Rusya Suriye tek çuye Suriye beri mümkün nine u Suriye beri bibe federasyon başı perçe bibe iyi siyaset medarenci من دخواست از ور مسروی بابت بریز هجاری شامل نها روسیا او ولات ای کود نتوین یگرتی ده به کارتا خو یا وتوی هر دم کاری بویا ریل بر هلکفتن ولاتین دن این د نتوین یگرتی ده دجبری رژیما سوریه بگره هر وها هر دم پشتگریا رژیما سوریه کر لیل عالیه کی دن اف وها دکی گو آلوزین مزن عاجزیه مزن لبا خلکی سوریه پیدا ببن لدجی سیاستا روسیه کل سوریه بریبن Rusya Amerika'na bu kartın vekili edilizin kes tiştek navaşira Amerika dibece ku dibe Suriye bibe devleteki federatif Rusya dibece statüko quo gerek beparastın. Her tip nabeyne bana da nakoki ev berdavan bike Rusya hatta daviye rejimi Esad bu Paris'e. Le ditku parastın evi mümkünlüğüne belki siyaset evi bir çekiyor bu garine. Onu emdizanın ku li dünyada li cahanede teni li Tartus'e binke deryayı Rusya heye. Yakşi buçuk Vietnam heye. Tu deri tünne ev ji bo Rusya pir meseleyekî stratejik e ez bawer dikim ku eger rejimê Sûriye devleta Sûriye bibe federatif jî navbeyna Amerika û Rusya peywendiyekî bêne dayîn ku ev binkeyên Rusya li erdê Sûriye bêne parastin min gotiye serî de belki Rusya nikare plan çeke ava bike li roşilata navîn lê dikare her plan xirab bike. Ez baverim ku Rusya bu izni bu destûrê Amerika hat Suriye ne be izni ev hatiye Amerika hatiye ve dere hevalbendiye Rusya Amerika bu kingi Rusya hat evi her noktada her haleda Amerika ve Rusya hevalbend ninin helbet navbeyna bana da nakoki heye Rusya vedemi Amerika'ra pevis bu ku Rusya vere müdahale Suriye bike tişteki bu geherinne. Mesele evi de dibij. Mesele stratejik de ez dikazım dubare bikim peşaroje Suriye Rusya u Amerika bi hevra hel bikin u bi hevra biryar bidin. Bele, geleki spas rojnamavan hejarê şamil goş stüdyoya me ya dihokê Türkiye. تماشاوانین هجاب وی آوایی مهاتن داویا برنامه یا ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دنیا باسی روش ارشادو